Na redu je Dejan. Dejane, preostale dve oblasti za vas su Japan ili Pablo Picasso, život i delo. Vi birate? Pablo Picasso. Pablo Picasso. 40 sekundi za Dejana može da krene sad. U kom španskom gradu je rođen Pablo Picasso? Dalje. U kojoj evropskoj državi je umro Pablo Picasso? U Francuskoj. Odakle su gospođice koje se nalaze na slici Pablo Picassa? Iz Avignona. Kako se zove faza u kojoj je Picasso slikao grnčariju i meso? Kubizam. Sa kojim slikarom je Picasso pokrenuo pravac kubizam? Georges Braque. Čime je inspirisano Picassovo delo Guernica? Bombardovanjem Španske republikanske Koje se partiji pridružio Picasso posle Drugog svjetskog rata? komunističke. U kom se veku rodio Pablo Picasso? U 19. 19 je tačan odgovor i 4 vezana odgovora je imao Dejan. 3-2 u ovom trenutku za Gorana. Dejan ponovo ima manji broj poena i opet ga pitamo da li će prvi odgovarati. Oblast je sociologija. Kolega. Prepuštate. O kojoj vrsti naselja, to jest komune, govorimo? Vreme može da krene sad. Celokupno bogatstvo u ovom tipu zajednice u zajedničkoj je svojini, a profiti se reinvestiraju u zajednicu. Većina ovih zajednica je... Gorane? Kibucu. To je tačan odgovor. Dejan ima manji broj poena i njega opet pitamo da li će prvi odgovarati. Oblast je vazduhoplovstvo. Ja ću. Vi ćete prvi odgovarati. O kom avionu govorimo? Vreme može da krene sad. Ovaj avion kreće se maksimalnom brzinom od 2179 km/h, što je više nego dvostruko brže od zvuka. Prvi put se u upotrebi pojavio 70. godina prošlog veka. Ovaj avion proizvodile su u kooperaciji Velika Britanija i Francuska. Izašao je iz upotrebe... Concorde je tačan odgovor i 2 poena. Dejan stiže do ukupno 6. Dejan ima manji broj poena i opet njega pitamo da li će prvi odgovarati. Oblast je film. Da. Vi ćete prvi odgovarati. O kom filmu govorimo? Vreme može da krene sad. Film govori o ljubavnim neuspesima jednog tinejdžera. Otac ovog tinejdžera dobija poslove u različitim gradovima, pa čak i državama. Zbog stalnih selidbi momak ne može da sredi svoj socijalni i emotivni život. Roditelji ovog momka igraju Milena Dravić. Gorane? Ljubavni život Budimira Trajkovića. To je tačan odgovor. Ljubavni život Budimira Trajkovića i još 3 poena za Gorana, koji sa ova 3 poena postaje pobednik ove emisije.